Omise yaragenerire kwateraho ishomero rya St Emmanuel Secondary School Kitengure omuri Kitengure Buchoro Kashari no Father Zed byabashija yashabira abikiriza okoreka kibice butendezana kandi yabashaba no kwetisa emigisha yona na nebintu byona tubikugera hamwe konko mukayitu yona arho uruhanga rukuza kurabizamu umukono gw'emigisha Ogomugisha kugwagwara bo mushiki tumushabira ngire sente nyingi arakwata abana bo kumweta shwekazi nabo kumweta nyakwenga Omugisha kugwagwara ro musigazi tumushabire munonga agire sente arakwata abazire na nabantu b'ecyaro Father Zed hona yashaba abantu obutosho kusasirana bakakomora emigisha yabo amabanza gutwine na Kristo enshobe twina na Kristo owatshungwire ebishobyo bitukora burizo bari Kristo nubikira embabazi ezaruthereza twityo muyisyo gwabusha urwo mukasheshe ukabyama n'ikinyashika tukahire munyingi Omukusimoku abeka ya karokora John Patrick obinji bari kumanya kanyanga bebembirwa muhara Hope Mauritius orkwenda kwa yahanyere ntebe eyo mwishengero kazi bwa Mbarara district yatugambira habwenchi bonke kama abantu basima Ito ntisima kushanga ngu abantu mwena baryaha mukatereza sente zanyu kongara hanga yatubasa twabanyaga katugira abantu bakora amazi haza sente zanyu zo zimwaterize nzo zatindwire cyo kituti kandi cya kabiri nsimimwe abo nashangire tata yaheza kufa ngasigara nimwe kandi mukankunda mukanyorora nkaguma nimwe nkashanga hatukumusha Hope yayereka bimwe habigenderwa bye ebyarwenda kwesimbira hantebeje bajyanga abantu tubyare sinje mwani at least umuntu abayine ntatya yehe omuka nabwo nashaba abantu babakwenda umwana be handitse then tugenda mu Uganda development ko tushabe yoki omwana ko bari kumanya ngo abakuza gukozesa baryaha Omugandi abanyadini mu rurembo rwa Fort Poto no bashaba besimbire okumpa businje no kwihari imivuyo omubyange besimbiremo Ebgambo by'abanyadini nibijeho bwihangari omuyangayanga abatura barukwete bekantiza karuruka 2026 Uganda has seen seasons marked with unrest and bloodshed. Now, usually when we are approaching a time like this, why it is important for the spiritual leaders to come on board? Because we know peace cannot be negotiated in boardrooms like I mentioned. It will only take the prayer to call upon God to be able to carry us through. Problem akoga myaka tuzintorora kandi ngo businge nitubwetaga ekanisa nitugamba ngo businge tugenda kubaramuriza ombisika ndo office zaitu nambe tukora emirimo nangwa twine otweta omukama wa businge. That's our God, that's our Christ. Nitwikiriza kimu ngo businge bunika kwa tubusaba nubgendo kwija Abanyadini bagambire ebi omukubugana abanyamakuru mu rurembo rwa Fort Poto Bloodshed, this gathering will cry out for God's intervention before, during, and after the electoral process. It is a time for healing. It is a time for peace. Ka Fort Poto numa fellowship taiwa mugiso gwamani okurangira okuralizibwa kuno okwembaganiza okukusaba okukutunga obugabi obabule muntu wenu okunyagambirweho ebiro byokweza tunakemu omwaka 2012 omwaka 2025 ahabwa TV Western Susan Chelsea na Jonan Singweni